hiva, karere, ka tautanga mai te taua, o te toa uria vai. Turu mai te rongo, ki te tumu, ko pouria te mahana, te tero toto, topa te taua. I te taua e romo tu maratiri, e toto pari e rao te matatoa, e toto pari e rao te matatoa. O ana tawa nui e. E topa hea kau mai te rongo, ki te turi, ki te tumu pare, ngā matatoa e toru, ko toki puni, te matatoa rae, ko toki heu, te rua matatoa, e moha mao, ko toki poro poro hera, ko toki puni, te matatoa rae, ko toki heu, te rua matatoa, ko te poro poro hera, matatoa e roa tawa nui. Ki te rua kona, ki te runga tumpare, te iwi, e ro pere roki roki, e kohou e tai, moharo i te timu, e kau te iwi, o pere roki roki, ki runga i te tuke niu, e mo te timo ka topa mai e nā. E mai te pare, ki te pare rima, e ki te rima kona, e rika, e rima amo kai, e rima amo pei, mo hanga i kōru at kōura e, maua tōku rongo tā kona, tia! E hiva karere, ka tautanga mai te taua, o te toa uria vai, tia! Más fuertes aplausos para Manaroa Huke. Akoi tatu ki tatu ki a Manaroa I te pone kuangalina. A ver ese ánimo. A nunga tatu ka ki tu tatu I te pone kuangalina. I tatu ai tu ia mai ai mahaka te tatu I te pone kuangalina. Público querido, yo sé que quedamos poco, pero por favor quiero que se siente esa alegría, esa felicidad. Así que un fuerte aplauso para todos nuestros participantes de la competencia de tatu. Akoi tatu kuangalina o nunga te ai tu ia mai nunga te ahunei. Ko kuru te mata I te angalina. E tu no te I matu haki te atu I te tahi e ana o te kori o Taronei. Público querido, siguiendo esta noche vamos a dar inicio a la competencia de Kaikai. Kaikai, siendo esta una expresión tradicional Rapa Nui que consiste en un entrelazado, formando una figura a través de ambas manos con un hilo confeccionado por fibra vegetal y o cabello. A partir de eso se recreaban antiguos cuentos, juegos y leyendas, las cuales siempre se asocian un verso recitado llamado Patautau. Esto no te amo, hakapoto no te amo, te kai te tau mata moa, I roti te ora te nuna maohi, o te mata ni o te mataira, te raua haka ora, te raua kuri, te raua komputa ora, roro wiri ki naro te reo hiwa, he kai anina, I runga te koa te tumu, o te amo, te patautau, o te kai. Así es, querido compañero. Las bases del Kaikai. Debe ser explicado en idioma Rapa Nui y una reseña en español. Los competidores deberán presentarse con vestimenta tradicional Rapa Nui. Los criterios de evaluación serán presentación del competidor, significado del Kaikai, ejecución, idioma Rapa Nui, vestimenta y manejo en el escenario. Esto no te hakapoto no te amo, te kai. I te patau hango te kai, I te iru na kai a maiena, ta koa I te uru hango te kahu, I te huro tau na amu I nunga te kai. Nuestros queridos jurados que van a deliberar esta competencia son Carolina Tuki Pakarati. Roto tatu ki a Carolina kui te aitu kai mena mawai I te kopena karena. Clara Alarcón. Te rua ko Carara Alarcono. Roto tatu, gran aplauso por favor. María Eugenia Tuki Pakarati. Un fuerte aplauso para nuestros jurados, por favor. Ya María Eugenia Tuki, te roto, otomane kwani kuia te toru o te aito maane la weba I te kai o te mane kwanina.
Así es, compañero mío, público querido, sin más preámbulos los vamos a dejar con la primera participante de Kaikai. Su nombre, Amelia Pacarati Atan. Un fuerte aplauso. Turut kita tu ai rot kai kai na he mai chor nei he turut tu ha ko ni etu no tu yoran tu ta ta amoi no si ten mi 7 millions na po jo tu yorana maururu. Ko nui, ko rua tātoa. Ko au ni, ko Amelia Pacarati Atan. Rao mai ai, au, ki runga i te ahu nei, mo pāta utau atu, haka te ke atu. I te Kaikai, te ingoa, ko e rua ngā uka, ātori aho i ata. Te aamu, o te Kaikai nei, o runga i te ngā uka e rua, ngā poki ātori aho i ata. Te anga o rā ua, haka hihinga mō ai. Kori e ohono ana rā ua, mai te aro e rao mataweri o tai, ka tuu ro, ki ahuri kiriki, i tua o te karikari. Muy buenas noches, el público presente. Esta noche les recitaré un juego de hilos en idioma Rapa Nui. Su nombre es Eruangauka Atoriaho Iata. I te hora nei, iau he uru atu, i te Kaikai, te ingoa, ko Eruangauka Atoriaho Iata. Iau e popo atu ena i te Kaikai. Iau hakahiti atu i te Kaikai, te ingoa, ko Eruangauka Atoriaho Iata. Haaura atu, taka nei o mua, he pū oko o ranga uka. Taimana nei o tua, he rau oho o ranga uka. Turu mai a te taka nei o raro, he hakari o ranga uka. Ngā poki e rā tori aho i ata. I te hora nei, iau he pātau tau atu, i te Kaikai, te ingoa, ko Eruangauka ātori aho i ata. Eruangauka ātori aho i ata. E aha ana, e uru pukao, atarangi ana. E tomotomo pukao, here riwa ana. I te motu o tiau, kau o tiau, hopu o tiau, i tua o tiau, i ahuri kiriki, i haka hinga ana, i te mō ai. Ko wohu, ko hanga, ko tito ke, kere matapea, ka ngaroro ki hiwa. E Ruangauka,
Atoria ho iat. Ea haan. Uru pukao. Atarangiana. Etomotomo pukao. Hereriva ana. Itemotu o tiau. Kau o tiau. Hopu o tiau. Itua o tiau. Iahurikiriki. E haka hinga ana. Ite mo ai. Ko vohu. Ko hanga. Tito ke. Kere matapea. Kangaroro ki. Va. Maua. Mauru. Más fuerte ese aplauso para Amelia Pacarati Atan. Hakapo i te rotu ki tatu ito o te Amelia a Pakaratiatan. Nā kore he te ke mai he atu te horo nei te tahi i aito o te kaikai i koro i te mai. Dejamos con ustedes a la siguiente participante en Kaikai, Moana Tepano. E atu kino te ahui te horo nei a Moana Tepano, maane i vata tau na ki o te horo nei. Rotu ki tatu i te mahana kora ni nā. Recibamos en este escenario por eso candidatos al famoso Kaikai. Ponui korua ta'atoa. Ko au nei, ko Moana. Te ingoa o te kaikai nei, au kauru atu ena, i pō nehe nei, ko ana kena. Te haaura o te kaikai nei, e tahi tangata, ho nui o te maramarama. I hanga ai, mokai, i te mauku e tahi, te ingoa kokopiti kauhenua. E tupu era, i te aro era o ana kena. I te hora o tōna tuuinga ki ana kena, ina e tahi mauku tō e mokai. Ko tari tahi a e te nuu, he topa te manau, ai ka patau tau, e he haere, haka wariro Rapanui. He haka hiti atu i te kaikai. I te hora nei, au he patau tau atu i te kaikai, ko ana kena. El kaikai que les voy a hacer a continuación se llama Anaquena. Trata sobre un hombre sabio que fue a buscar un pasto llamado Copiti Cauhenúa a Anaquena. Al llegar al lugar no encontró pasto y empezó a recitar y a caminar por la isla. Ahora les voy a recitar este kaikai. Iana kena ui mate ai, ko te kopiti kauhenua, he pua tamahahine, ko piti, ko pata, ko hou hou, ai riri warawara. Mata puku mata rewa rewa ka tomoroki to ngariki, i ngaroro ai, ahu roa, ahu tenga tenga, runga wa e hanga toro miro, tataki marama, a koro airi. Ha aki ana, kia honu mata taiko, e arae, vero e. E tahi no mo o ti a aku hahine, kai mai ka para o raro o te rano. He tu te atuena, he omo atuena, he reperepe atuena, e te here hue manu wa e ha. I ana ke nau mate ai, ko te kopiti kauhenua, he pua tamahahine, ko piti, ko pata, ko hou hou, ai riri warawara. Mata puku mata rewa rewa ka tomoroki to ngariki, i ngaroro ai, ahu roa, ahu tenga tenga, runga wa e hanga toro miro, tataki marama, a koro airi. Ha aki ana kia honu mata taiko, e arae, vero e. E tahi no mo o ti a aku hahine, kai mai ka para o raro o te rano, he tu te atuena, he omo atuena, he reperepe atuena, e te here hue manu wa e ha. Ko maua, taku kaikai, maururu.
Más fuerte el aplauso para Moana Tepano. Hakpo i te rotu que a Moana Tepano y te pane con niña. Sin más preámbulos, dejamos en este escenario a la siguiente participante, Pomahina Hey. Rotu que está tu ahí toje a tishone a Pomahina, mokoro hapa i te pane. Iorana, ingo ta aku kai nei, ko hanua mea. Haaura o te kai nei, ka uru atuena, he tangi o rea hovehi iti moto ona matua, ko hovehi nui, i te hora toke, e te ngā wārua era e rua, ko ka waaro, e ko ka watua. E o te mau ia, ki ro te pū, i pō ike. I ira, i hanga i ai hai o Iorangi, e to o mai era, mai te rāua ka inga ko hiwa. He angiangi e te nua hine, ko piki a uri, i te anga o ranga wārua, he veu, he iri, he haaki, ki a oho vehi. Mo ta e hāngai, mo ta e kai, i te Iorangi. He haamata e rāru au, hāngai hai kai vai e rao e ia. Buenas noches, público presente. El nombre de mi kaikai es Hanua Nuamea y relata la historia de dos espíritus llamados Kabaaro y Kabatua, la cual se llevan a un joven llamado Uraohovehiiti hacia el acantilado de Poike. He hakahiti e he pata uta uatu. Ka hao hanua mea, awa i tau akura, ka rere au rea o hovehi iti ki hahoe, nā o hovehi nui, nā o tito o kumatua, e rawa marengo e kai tangata, mohatu o ou, e ure e tere pae. Ka hao hanua mea, awa i tau akura, ka rere au rea o hovehi iti ki hahoe, nā o hovehi nui, nā o tito o kumatua, e roa marengo, e kai tangata, mohatu o ou, e ure e tere pae. Maua, maururu. Rotu mai korua, kia Pomahina Hey Araki. Nos despedimos a Pomahina con un gran aplauso en estas jornadas. Y dejamos con ustedes al siguiente participante, Pisimau Otevaicaba. Te aito tato o te hornei ke ato ngunu te ahu ko Pisimau o te Waikawa. Roto tato ki a Pisimau o te Waikawa. Hu, haka atu. Aroha nui ki a hio te mata tupuna o te pito o te kāinga. Kua unei ko Pisimau, hina rere o te hua ai pakarati. I rawa mai ai ki runga i te ahu nei, mo haka te ke atu, mo pata uta uatu, te kai te ingoa ko tawake. Te haa ura o te kai nei, he manu tawake. E rere, e ora mai ena i runga i te tangata, i runga i te koro. Muy buenas noches, distinguido público. Yo soy Pisimau y en esta oportunidad tengo el agrado de compartir un poco sobre nuestra tradición oral. En este caso, el kaikai. El nombre de mi kaikai se llama Tawake y habla sobre una ave endémica de Rapa Nui, la cual se dice que antiguamente acompañaba las celebraciones, el coro. Popo awit kaikai.
Haka hiti au i te kaikai. E te mahingo, ka ui korua hai mata, te karao, te tawake, te pū oko i runga, te uma i te vaenga, e te vae i raro. I au he pata uta uatu i te kaikai te ingoa ko tawake. Kami mea no tō koro hami mea tawake i tu ae ka uurino, tō koro tangata i tu ao i te o hiro, rawatangi no mā haki te makohe. Kawiri te hupe o te kukuru to ua ewe pepe pepe a ure motu nui. Kakai to koro pera, kakai to koro pera, e toru angera, e toru angera. Motu nui, motu iti, motu kao kao. Kai tu mai ko e paparo na rake rake wa e paue. Kita aku papaku he uha uri, tapapakuri. Uha mea iti iti tate hata umahe nau nau no ta apuku nau nau. He orongo no ta a orongo rongo. He heretu no ta tu hatu retu. He tahonga no ta apuku tahonga. He kia kia no ta apuku kia kia. To koro waka tiri ko haho ko vai waka. To koro pau a mau ko vai pau aoa. To koro toa rei ko te ngā atua hurirenga. Ka huhuti to koro hare moe, ko raro ko te paenga. To koro papa hiki ka unga ko runga ko paparona. To koro manu mau ko te vai hopu manu. Tanua heke to'o ko haho ko koro heke. Tanua ku marakiri ko te pua a hurirenga. Tanua umuka ko te ehu ko te ka pua pua. Kami mea no tō koro hami mea tawa ke i tu ae ka uurino. Tokoro tangata i tu aera i te o hiro. Rawatangi no mā haki te makohe. Kawiri te hupe o te kukuru to ua ewe pepe pepe a ure motu nui. Kakai to koro pera, kakai to koro pera, e toru angera, e toru angera. Motu nui, motu iti, motu kao kao. Kei tu umei koe paparo na rake rake wa e paue. Kita aku papaku he uha uri. Tapapakuri, uha mea iti iti tate hata He nau nau no, ta apuku nau nau. He orongo no, ta a orongoro. He heretu no, ta tu hatu retu. He tahonga no, ta apuku tahong. He kia kia no, ta apuku kia kia. To koro waka tere, ko haho ko vai waka. To koro pau a mau, ko vai pau aoa. To koro toa rei, ko te ngā atua hurirenga. Ka huhuti to koro hare moe, ko raro, ko te pahenga. To koro papa heki ka unga, ko runga ko paparona. To koro manu mau, ko te vai hopu manu. Tanua heke to'o, ko haho ko koro heke. Tanua ku marakiri, ko te pua hurirenga. Tanua umuka, ko te ehu ehu, ko te kā pua pua. Ko mau a maururu. Más fuerte ese aplauso para Pisimau Otevaicaba. Haka po i tāturo torotu ki a Pisimau o te Waikawa. Nā koro hi te mai te kopikai atinu o te ahu i te horone. Dejamos con ustedes en este escenario a Tea Belén Tuki. Rotoruto tato ki a Tea Belén Tuki. Hai rotoruto i a menia pehe korua. ¿Cómo están? Bien. I orana e te mau pukuranga ora panoi. E kua anua, e kua koro. Kua unei ko Tea Belén Tuki Pakarati. I te pō nehe nehe nei, hakatike atu au i te kaikai te ingoa ko kia kia. Te ha'auraa o runga o te kaikai nei, ka uru atu ena e au, o runga o te manu e tahi te ingoa ko kia kia. E mauroa i te raukumara, aroto i te ehu ehu y te pua pua. Muy buenas noches al público presente. Gracias por estar acompañándonos en esta noche tan especial. Hoy quisiera presentarles el kaikai llamado Kia Kia.